Za vreme Tapija masonska loža naša, velika nacionalna loža Srbije, imala je 400 članova, a masonska loža, regularna loža, velika regularna loža gde je Tahir Hasanović i Dušan Mihajlović su bili, imala je 150 članova, a naša imala 400. Kada je ubijen Tapi ili umro Tapi, kod nas se naravno raspodelilo to na više loža i onda je ova loža engleska, koja je raslednik engleskih agenata, sa 150 ljudi došla do 1000. Malo li je? Da li mislite da je Anthony Montcalm mason? Pa naravno. Svi engleski obaveštajci, pogotovo ugledni, su masoni. Tako da iza njegovog ubistva stoji interes engleske službe, jer je on bio maskirovka, a ubistvo Buhe destabilizovalo Srbiju. A to je bio cilj Anthony Montcalma.